I le soafa pa ia o le atua te mā, le alo ma le angang pa ia. Le ona malosi o malawa, o le alofa e whaavavau. Ono le pule au au le lalulangi eile le atua na o ia. E a fio i me o malawa ma o le pulenga e whaongaina e tangata anuu, ma le Palemene o Samoa, i te tonu tua o in whaasino ina mai tu la fono le atua, o stofi pa ia tu whaasolo, tatu talo, lo mātua tua sisi se, mātua tu whaatansia le ngang o le loto maulalo lau pule whaito tasi. Na i toifo lau whaunga mana i lunga o le nei Palemene. Ha tonu mai oe na i tonu ai a mātua whelafo inga, mo le whaasisiri ina o lo lava vi inga, ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. Lo mātua tamae o i le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo le langi e pe o na whaia le langi. Ia e fwoi mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau mle aso. Ia e whamangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E pe o i mātou fwoi o na mātou whamangalo ina atu ie wanga le anga mai ia te mātou. Au a fwoi e te ina i mātou ai whao sosonga. A ie la vea ia te mātou ai le anga. Wae o malo mana mana a toa mana vi inga e whaavau lava. Amene. Time. O te whaasisilatu a amtari nei tau manga le whono au whaitula whono. E swafa man malo Jesu Keriso te whaatalo whatua nei tai o fau, le pa ia o le tātou mauta. O tātou le mafuta ma le whionga te matai Palemia o no sauninga alo ia, a le i tutino o whamsinonga le tai o nei. Whio mai lau whionga sui Palemia, ia o kapineta, ia, pia foi lau whionga le sui whomfitalai, pia lau whionga te tai le tuangai, pia foi te whono ma sui mamalu uma o tātou Palemene, pa maa lor sui whomanuia, ma le langi mamā. O tātou iei foi le toi aso ngā luenga o le nei vai aso, pa tai le tua rona alofa ua tau manuia, ai a tātou tau manga o le nei vai aso, pa maa lor le, pa toa, pa maa lor foi le unsai. E whatalo whatfo i whaururunga, tā ngā ruenga pa la tontu maoti o tātou malo, whaftai whamalu si mai, tā ea manuia e lo utou langi mamā. E wholta tununga, lo manuia si o tātou tunu atua i on tūlanga whalangia. E lau silsila whafonga i mai, whatalo whatu lau Palemene nei tai a fau, ma lo so i fua manuia, ma lo le langi mamā. Tapo i maia, manuia. Lo fangia le tua le arwhaiwa o Palemene nei aso, manuia le usunga whono, manu te reina le tapo i mai o si o tātou o tunou. Tui nātou pepa. Tasi, pepa le Palemene lua felus fulfa, lua felus fulima, numele se lau maleono, li poti fal tau sanga le fal tupe le atina e o Samoa, mo le tau sanga fal tupe lua felus fultolu, lua felus fulfa. Whalolo lau whiong. Ngā ruengo le aso, i loilongo li pote komiti wha Palemene ma tali al malo. Mo mua, pepa le Palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero valsu valu, li pote le komiti al vaenga tau le vafe aloai. I le pepa le Palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero fasu ma le lima. Li poti whal tausanga al pulenga o whailonga,
Kuspasi tau loa Samoa mo tau sang fal tupe. Lu oru tasi lu oru lua. Tasi kui tasi pe por Palemene lu oru fa lu oru lima numero suma lua. Tali al malo i pe por Palemene lu oru tonu. Lu oru fa numero valsu valu. Lua. Pe por Palemene lu oru tonu lu oru fa numero selau tosu fitu. I poter komite il vaenga tau il vaferwai. Il pe por Palemene lu oru tonu lu oru fa numero onus fumul fitu. Li poti fal tau sanga li mestea o Samoa. Mol tau sanga fal tupe lu oru o tolu. Lua puiputasi pe por Palemene lu oru fa lu oru lima numero luas fumul fa. Tali al malo il pe por Palemene lu oru o tolu lu oru fa numero selau tolu fumul fitu. Tolu. Pe por Palemene lu oru o tolu lu oru fa numero selau fa spulu. Li poti al komite il vaenga tau il vaferwai. Il pe por Palemene lu oru tolu oru fa numero valsu malelua. Li poti fal tau sanga tanga ruenga wa onga. Ta longa manganu mol tau sanga fal tupe lu oru tolu. Tolu puiputasi pe por Palemene lu oru fa lu oru lima numero fasu fitu. Tali al malo il pe por Palemene lu oru tolu lu oru fa numero selau fas furu. Fela flofo inga fa wau aso fono lo na lua. E tolpota o manga fono wau fai tu la fono les fono nafi o lo sao noa le fionga te tele tuangai. Ia, o te tapa ma fa lalo fionga fa wau sao noa. Lo fionga il fontalai tatou te awai fatasi il tatou taulanga na o sia wal tatou vatapuia ma tatou mataisiri langi te ina mai o mautanei a wā ngaluenga fuafua mo le nei aso. Fatalo fatu foi sui Palemene ma kapineta ia a pe foi ma lima te maitai faipule o le tatou mautanei a malo foi il tapo inga i lao le malo sui tofia ia fape foi le tafutolu o i tutino fe fatauagai o le tatou malo pa ia faasino i tapuaʻiga Samoa i ona tulaga faalupe e ua pa ia aiga ma latou tama faapea foʻi le osoga atumua ma pule ona i salafai ia ae matua lava le tuu i le faanoanoga manua lau faigaluega paia le atua Vabena voi ona tatou whapai atu tapuaʻiga tatou usoa malo tutuila ae whainga malo tutuila malua o paia whaasino i le nofo mapu ia whapea foi le paia wasua ma le vaifanoa fo mai tulangi tu au malataua e malau niun sae lua whapea foi pa ia whatui o le motu to tol whale ula maupun mlo tele. O pa ia toi o Samoa lo tapo ia o tātou whaiwai nei tai a fau. E mutal tātou ngā luenga. I raso na nafi e lau e whionga le whongtalai wa o baise whamtalanga e le hafuanga foi o le wha tuo nei whalapotonga te tele le Universite Samoa le tausanga e whiu sa lau wal wha. Ia whapea foi ma le whalapotonga whapitoa. Lea malato mta whaioi mate tū o whailonga tawaloa o tikeli e whae e tātou whanau e Universite whapea foi maisi a onga tau e tutono lo lātou whatino ina. Lea foi whamoe moe tai pe a onga telosia o mata au sili. O isi a onga lo maua lunga tele le o ina
o lātou fo'i o nā le tua, lo alo ia fo'i e kare si e whafo. Lo whiunga le whangatalai, o le au o le tautalanga, o le maulunga whauau, o whailonga i Samoa nei. E whamoe lea i le whatino i lato toa o le ngā luenga al komit o le i tu tino leo le tātou malo e lato te mata i tuina le mawalunga o polkalame o aonga. Ia e maisafo i le tūlanga o whaia aonga o whatinoina ia aonga. O te le o whapeatu la o lo maulalo tātou whailonga. E le ai wala na o ia tātou upu. O no lipoti le tātou te talanoina. O le lipoti o ngā luenga, whatino. O le i tu tino na whatuina alo ia. E whaimo la tau tiute le mata i tuina o onga nei o lo whatino. O lo tutu mau i polkalame lo o inaia tātou whanau. Aga i atuai i le maua o whailonga. Mai taluai o mta upu whapen nei. E whalala solo i le tāua i le tutau tupe. A wapo lea lava le tau mwhai o tātou universite. Ai a le lava se lene. Te tongi ai i a professor e o mai whafo e mo e ono mo mia. Ma whaawa wai polkalame tawa o onga. O ina lesi whawhitau le whengai mai tātou. Ma le whapongai fwena e ono a fiai. Ma le mawa lunga whailonga loa o ina i te tonu o le tātou atunu. E angai la se leni. O lo iei foi la la tau polkalame. E pe o na whaia universite umalalaki. O leo foi nātu o avanoa e students e yali imata maita ia o ngā isi atunu ua le mauani universite e urwhale iai. Ia no whalole tātou iai e mwhai on tō o mai e o ngā inei Samoa o nālea. O na le ngatale ina atiri tau tau wai whailonga e mawatu i Samoa nei. Ai atiri mawai foi i a Selenia le universite. Ai le ngatale na, o le atiri mawai o tupe maua tātou whaletani malo e no whai. O lona wenga, e te lele le au ngā e whalala solo i te tono le tātou te mauainga. O le una ia o le tūlanga i a mawalunga le au onga. E whatino e le tātou universite, whapefo i polkalame, tau wa o onga mta upsitsiri. Sa au awai le e lisi whaunga taluai o i malua. Ia mai o se anganga mita, o loo whalonga atu. E iai foi maisi, mai isi atu motu, o lea onga whawhaiwhi au i malua. O se mea mtau tia le nā. O lona wenga, o lo atangi ai le fio mai o isi tonu le Pasifika, e ha onga i tātou wa onga mtau psitsiri. Ai a fua no mai, ono le maululunga, o whailonga o i lātou o lo whaia o ngai. Lau whianga le whangawhita lai pei o le tūlanga whaile na e o lava i a wala ese o lo whatino ai i a tātou wa o onga. Ia mapolkalame o lava i lalo i a onga primary po a ora tūlanga lua. O le manatu au tū leo te o man sauno i a i sui. E whale tonu lo lalo, o ki a koa lunga. O lona winga a whale tonu lo i a onga amata. O ina, e ono whale tonu ai. A wai koe siwe koe a kulka mai ki o makua. E le mwhai o nanga i luma. E iei whai mawala o lo whaonga neo ni po. E tai pe o
o sota inga i tau social media lo whaonga. E ia tunu wala tau tau fia ala to whanau ele i o surono tau sanga e lea el Pacifica. Tua tapu ai le access o whanau i lalo i fol surono tau sanga e le social media ona e te lea o ngā lele lei a whanau o lo o mauai fo i la e le social media. Al social media lava lato o lesi lea vaenga taua o ati na e o malo demokrasi e mauai lea vano e tangata oma e whaahali ai o lato finagalo sa loto. E lo fionga le whangaftalai pe o pau i o nai tū e taua ai whai ule mori atu o whamalo e ai lato lo o ngafa manei ngā luenga taua mo le whatu mawina po le whamau lunga ina tu mau o whailonga a i lato uma e o ina i tono tātou atinu le ngata le universite ai whapea fo i maisi trades whapitoa e mo mia i le o nanga i tono le tātou atinu manuia le whono. Alo, whao noa, whao tuanga ho ia, lau whionga le te le tuangai. Ia, me se lava e le ngata o le lipoti, ia le anga i lufu i luma o tātou mtanga luenga. Ma lo whaafitai. Ia, o lau whionga te whono, wa lewa pe a satu atu la mnoa nawhire, te le tuangai e tu le mea, me vo sala ngā tātou mauta. Oi. Whaafitai lau Ia, whionga. ma lie lau whionga te whono, leo lo po marisa o whasalang no lima. Ia. Tura mai lau whionga La sui. whaina lau whionga, whaafitai. O ni whaafitai lau whionga le whongwhitalai. Ia, salu leo o uma na sauno fo le whionga tai o nei tu. Ia au manatu e ono le tau o te ro nei li poti lau whionga. Mese lama tuolanga tau tātou universite. Manatu lea le leine watu fo i se matou fo i lango ma se tuolalo le poti. Ono le tau o tele o nei li poti ua tu ina mai maota. Leo whionga i le whongwhitalai. I le tau o tele o tuolanga nei o whaelonga tau aloa. A tono o tele fo inisi o sui o sau noa le tuolanga le nei. Ai mai se lava tūlanga ia le o mai o alum whanau le aonga mai le universite. Le ua o mai ma ala to whailonga po tu spasi fo i nei. A o whainga tahana maua ia ni ngā ruenga. Pe o tūlanga leo lo tūlai mai ma le whawhita uri leo lo tūlai mai nei. Ono le tele lava o ngā ruenga tele. E mo mia tele i skills ma o professional po i whatiluita. E mo i lava lao le ua i o mai alo ma whanau ma lato tu spasi ne ua whaiuina ma ni universite. A sisi fo, o le tele o whailonga nei. Pe a toa loa i tu la e au ina i alo ma whanau. O na whailea na tu ina tu i whanau fo i ne ua whaiuina. Mantua le telo talo tupe o te langa i alm sa upuna nei. Sau no le fio mai la fio ngal mistawa o. Ma sani ma fa so i tono va pe ma o sa va. Langa tau a tele le polo kalame le lo so sani mel malo Australia. Sa to fa apprentice le metal skills. Mantua le afim se lau fituiva valsu valtas. Se tasi fo io se sa ave un presidente al Malotelli o tula mai Ianuari Reagan 10 million sa va peona tape nai la nei fo campaign na time mai fa ala wi lo ai Malotelli inna ia una ia lo fa na o Malotelli e
E o le aonga. Ina ia o ina skills ese. Na e leo le whaatalitali o tupe maua mai le malo I masinta itasi. Me i o benefits fo e maua mai le malo. Wa tasi lea tupe tele le malo tele. E whaaru le lau homeless fo e mai la tō e le ngaru lue. Na le whaatalitali lava le siaki le maua mai ma ulanga whapena. O le campaign la le president. Wo foi nadu so social malo Amerika. E o e awina I tūlanga whamtata ese ne atu tongi. Tongi tai vai aso. Le ala nana leina te le si tianga o tangata e fia o e whengalu. Au le toi whatalitali vo le benefiti ne mo watu I masinta itasi. E pe tasi la le vaenga tāua o te whaftai ei I le tātou foi malo, ai mesel malo Australia. I le latu soswani le whaatino ai le, wha-apprentice le, wha-level le mele tupu. O leo mānaia le level le iai. I le o wina mua level mua le o alo mwhanau. O wha-apprentice atuno ia. E umana. Na o ina I potua onga al whaatingonga, o mtātānei. O na tui nā tu leo le tu spasi, pia whapeo leo wa au sia, e alo mo whanau. Le mana malama I whaatino ai I mtātā ese nei. O le sila le voso. O le practical, o le taimi lea. O la whaatino loa. Le whaatino hina o le mtātā lea. Saro le fio mai le fio ngal minsta. Solution lea a mawhai o le whaatino. E o lau atau sanga. Pe whaaru se si lua se lau afe. Tato malo. Lea ngai tau ana mai ni whale. E whaatino ai pa tātā ese nei. E ala no whai atu ona o I aturu ia. O whale nei. E aua wa iei tamai te aonga. A whai o le whakamuta. O le so wa mea. O le whai e tise o Palemene. E umana o atu isi vai ngai whapipi. A whai o so wa mea whapipi. Ia o atu whai e le tise. Ia o a umana to songa waia. Pe whai lea tupu pai e te lo whawhitau ni tonu si o tatu o sluma. Mu wali tele o whale foi o aina. I wale o tatu wa e tele o whale. E to soale waia e o tonu o tula fono. Mata I ala o ngā luenga nei. E standard o ngā luenga. Io e pai tu e waia tonu na lo mele tele I whaia o lima vai o na o tatu o aina. Wa al me moni ai atila le sumu le waia lango le waia le vivi mu. Mena le no whaia tu. Ta ua tele. A fai ai tau fai o tatu malo e faalu tau se lau afe e mai ei ni fale pui fai po umana e o I alu mo whanau a uma o na wina I tula fono mata I ala ai ma fai o na roa pe whatino a uma whapi e le vaega i tu lalo watu le vaega se pautuanga le na lau fionga Ia lo e whau ira vea le minstao me tau el tise Ia se me vi whasau Ia, tau noa O le usau noa ia le rifai pule o le kise ale mu ia whala le turu. E whamaruru ko lau whionga le rifai pule. E re o mea ngā o lo mu wari ke lau whare. A ua pe ua mawha mai lau sau I le pulenga. Ia le o se me whape ngā wanga ua ingi au whamaumaunga o iei ia ngā kaumai lea. Lau whionga le rifai pule. Tula mai lau whionga sui mara. Lau fionga. O leo tala no atua o mea ia na o ngai sui le tau talat. O leo te nofo malai se ne whati noi mea ia. Lau whionga Te le so tala no la maota nei mea le whai le sau ngoanga whai pule. I tula mai minsta. La mangingo lea sau ngoanga le rifai pule. O ingei le mu whale. Watu le whafonga le turu mani mota nei. O ngore le kise. O mere ka fa sau mai le sau nganga la o fianga a fala u ke ko fo I Amerika o langa mu falo Amerika o le kise o mangingo la ia e do ingi Samoa Tula mai sui mara. Ia lau fionga. O se whataita inga leo te whai atu.
Pe o le tele o fale o tatu ai. E o tula lau fai moli po whera vai sa uri fai moli o no lai titi o le tupe foi o le ava tua i la toa i ele potu wha pitoa. Au ava tua tangata foi e no le lai titi o le seleni. Le la ato so mele waia, a mata uri le lei. I la lo standi o ngā ruenga ne, e ai paipa wha pitoa, e tu e waia e tu, e whiu ala le sumo e ai le paipa. Ala se fele waia, taru le o maua mi stand me lea. Io e. E o foi la... Lau whionga le whongutalai, le ala o mangingo aku ia le songa au mai o le mta upu lea. O le mtafa yo ia ia le IPC o le kuako le waia a ngai whare. A le waia inga i o whare, ia ngā. E ia whai mōri e a inga o maonga certify ia ko le IPC e whakingo ngā ruanga ngā. A peanga o vai lau mauka. Ngai eila koe ngā mea ngā o le yongi paipai o i kongo waia. Sau ngoa lama e koe whaafoua waia ngā i lau mauka lau whionga. Lau whionga. Salo e le o manino le minsta e le tele o whaavalawe e tū lai bai. I le tele le o lau whainga wanga lai pisia mahali liu. Mafua i sea. Tu ulu mai po moli. Mafua i sea. E le o lau malama le safety. Tanta whainga luanga. O mea umai e tono le standard. E pei fo o le au whaapi unga mea ma me whapena. Ida ia muri tai i standard. O le mafua anga lea. E ala lano o whai atu. E le mu whai. Ona sua ngā luenga halo ma whanau. Pehare umia i a laisene ne tau ua e certify lau skills. A whai o lau skills. O le whai ele tese palama po le so ua mea. You have to certify. You have to become certified. E paule o le mea e mo o mea ia tunula. E vai me ua certify lo winga. Ua e au sia le malama ma le experience. E ma whai o na whaatino i ngā luenga. O la wala tau sanga le tatu malo. A mai ni fale se lua pe tolu. E a mai nei e uman whawipi. O mai e halu ma whanau lea tau sango tu lalo whapena. A o ao iei whaolango bori. O le whainga o le suawai. O le whapi inga o fale. E da ia malama nai le na le a onga tolo potu a onga mai matu spas. Let's experience o halu ma whanau. Ia lau whionga. Au ale o le meno talo. Trai o lo mata upu. O te la au mai tau sanga uma. Ina ia manino malama halu ma whanau. I le skia si lea o ngā malo wharo lava. Ya, malo. Af tai mo le sao fo le sui o whasala anga mo lima ia o te whamoi fo le sui. Te len whamanatu mai ana launga ia. Tūlanga o me whapea. Ia me se lava le o ino alom whanau molu manai. Ia ai whai titi e fo i le o ngā ruenga whawai teimi. Ia leo mana ia le nganga o sao noanga sui maru mai whasala anga mo lima. Ia tule mele o whionga te whono. Leo mai sao noanga mauta. Aftai lau whionga i whangtalai. Lea ua e si tia le viinga o le tua le nei tai au. Ua tatala foi whai toa le langi ma ua whaafonga i ova le tātou taulanga ua mōlia. Ia, sila mai e whonga alofa o le tātou mtai sili. Nei e ta ina pe i tātou le tofi le mua le nei maota. E mai se lea ngātu i tātou tiu te mawhaiwa ua wala uli e ni i tātou. Le fwoi wa umon e pai ulu whanua pa ia o le tai au ma le aso. Pa ia whale tala le leia wā au na tofi le tua lo nofo tāpuai. Ma wha no manu i le tua. Ma tāpua ia o tātou whaiwa. Wā se manui o Samoa malonu manai. E mai se lava i ona upu whai o malo. Pa ia o le tāpua inga o le tātou atinuu. Lea mamalu o le tātou malo. Whape foi le whionga le sui il fono sui tau fia. Tai il whamasnonga. Ia e whape foi le maua lunga o le tātou atinuu. Tu mua mapule tu au mala taua inga le tai ma le waafonti Samoa o poto le nangata i Samoa nei. E whapena foi tātou sa tua oi ia tuila manua. Lau whionga le whangotalai e mamoli atu le whaftai tele. Ona o finangalo
whaalia I li poti e tolu. Sa talanoina e le fono au whai tula fono. E se le tāua o finangalo whaalia o sius fono umal Palemene sa sau noa I li poti nei e tolu. O aia, a tala noa loa I vaenga taua o onga, o le pautu tolea. A le lei o na o ta wina alo ma whanau. Tangata nuu o malo e tupulu te mau a inga. O no to mai maanga wa ese. E lava ta pena ai mo le tali atu I mana ongo, so se vai panoa I te tono a inga o nuu e kale sia. A maise o le wha au penaina o le tato malo so se ala. Lau fionga te whongatalai e tu sai ma li poti ua liu ai le tō wha ma le boe I finangalo wha alia sui fono le nei maota. E a whiai le pepa le Palemene numela lua o lua tolu lua o lua wha numela valu sfulma le valu. Le pepa le Palemene lua o lua tolu lua o lua wha numela se lau tolu sfulfitu. Ma le pepa le Palemene lua o lua tolu lua o lua wha numela se lau wha sfulu. Ua wha mawina e toa se fulu ma le tolu sui. Sa sau noa ma wha lia o lato finangalo. E tu sai o nei li poti toa se fulu wha nei il sui o pasale leanga leana tutulai nei tau nei. E au fiai le fionga I le teita I le tuengai. Sui sfono ana maa numela muamua. Sui sfono ana alofi numela lua. Sui sfono sa fata numela muamua. Sui sfono sa lenga numela muamua. Sui sfono faleata numela tolu. Sui sfono sa nganga numela lua. Sui sfono si umu. Sui sfono ale pata I tupai lunga. Sui fono fale la taima sa matau. Sui fono fale alili mua, vai baunga mua. Fa se leleanga lua. Le taitai le tuangai, sui fono le pā. Ia ma le sui fono lea o fa sa leleanga numele fa. Lea na tu lei sa unoa le tau nei. Hei kawange oko. Lau whianga le whangal fono. E taluai ona o le tātou ngā luenga, e ao ona whanga solo. E manu fo I le taimi, ai ao ona o tautala I leo te lenga, o finangalo ma manu fo I le taimi, ao ona o tautala I leo te lenga o finangalo o folosia, I le laloba fono, e whātatau I li poti o tala noina. O whautuanga matua lalo I le mtanga luenga wa onga manganuu. Le Universitea o Samoa, le pulenga o whailonga matuspasi ta waloa Samoa. E whape foi lau fionga te whongtalai I se taimi ona whaitau tali lea o le fionga le ministawa onga manganuu I mata upu. E whita I tonu inisio mta upu ngala ngā e whaatau I pulenga ma le whaangai ngoinga o tūlanga taua o onga. E manatu foi o lo awai mai ofisa Silio pulenga mta ngā luenga o onga manganuu. Le Universitea o au ma le pulenga o whailonga ma tu spasi taua loa Samoa wa whaamawina manatu ma finangalo le fono mawalunga le atunuu mo anga I luma o ngā luenga o ngā whanau. Lau fionga le whangatalai, e moni e le whaulu I tau, mātunga lunga wa wholasia tanga luenga o ngā manganuu, le Universite, e whapefo I pulenga whailonga tau loa matu spasi. Ai o tui e tupea, e talaina mai,
Ma tau longo fo e tupu e whatua tua. O tātou o taitai o lea tunu. E ao o nā mana ia. Ma manga whangafa I vaenga ia. Na ia so longa le lea ngā luenga tau au tauina o whanau lalo wawa. Ai meise o le tātou wandu. Mai le fau. Le tūlai mai o whawhita auli tono mtanga luenga a onga. A fua atu fo I paia inga wa tuana I atu. E o mai fo I nei whainga malo. O lea lava o le matafa iau I al malo. E nei ia tau mawhai e te poe. Ma whautu eina le mtanga luenga a onga. E nei ia mawhai e o na mawarunga lea o ina o alo ma whanau o le tātou atu nuu. Ai maise o le pūlenga o a onga o le universitea o ao ma whai longa tau loa. Lau whianga le whangtalai e pei ona tā ua mua o sui mamalu na whaalia fina ngalo o whautuanga mo le anga I luma. O longa fo I nei maota a meise Samoa I nei matunu I fafo. Le tua lalo whataitai sui fono sa launga mo le lei ma le whaale leia o le anga I luma o onga le atunu I le ofisa o onga. O le tātou mau, e le lei o nā o tawina tangata anu o se atunu. E tupu masolonga le lei le tamau a inga. O iai to mai, e tali atu ai, I whaafati a tā mai o le olanga, e pei o le tangata o se fuanga. Lau whianga il whonga il whono, I le mtaupu sa la ngā, e sui is whono. Mai sa nganga lua, e na manatu sa afsosani mai sa tasi o sui is whono nei komiti. Ua fua whātatau ngā luenga po I lona whaperetania le key performance indicators. O ro whamauina le reporter committee. Le whātala noina e le mtanga luenga o aonga, the Ministry of Education, Culture, e le tau whailo ngā luenga al committee wha Palemene. Ua masani e tātou. E a ami ma whātala noa CEO. Le management mo whangasolonga ngā luenga, o fisa mtanga luenga al tātou malo. Ia awa le talanoina o mta upu, e whape foi ia tūlanga al whaangaina o le tala o tupe. Lau whianga le whanga le whono, o lo whamauina I le tūlau e fast food lua, ma le tūlau e fast food tolu, o le lipoti whale tausanga. I le tausanga whale tupe lua o tolu o mtanga luenga o ngā manga nuu. I le ao te lenga o ngā luenga whaatino e pēna ilo le nei komiti. E pēna fsosani mai elsu i sfono le nei komiti le ana maalua. O fuafuanga ma ngā luenga e le ausia e le mtanga luenga e whaawau le isi tausanga whale tupe. Ma o lo manino atu fo I le ripoti al komiti. Lau whianga te whongatalai o accounts al mtanga luenga I ana tupe maua ma tupe whaalu wa o te le atu. Ai o le atoanga o ia vaenga uma I whaangaingo ingo tupe o lo whamauina le public accounts report mo le tausanga whale tupe lua olu tolu o le ailo ioina se stasi o komiti wha Palemene e pei o na masani ai. Lau whianga te whongal whono I Scientology committee e pei ona la ngā mai e sui whono mai vai maunga mua. Pei ona mai tauina o isi li poti e lua nei committee o lo Scientology uma. A o isi li poti o lo mafuri ai le Scientology nei committee the majority se vanga na e nisi o sui whono sa tuatuangia e le whamauina. Ia, lau whianga le whangatalai e pei lava ona pi ia matu. Tu leinga msaunoanga sui mamalu na la ngā I lipoti, ua whamauina mo ngā luenga matiute tau whautua nei komiti wha Palemene mo le lumana I e whautua ele pūlenga whatonu. Mo le toile nganga whaftai lo fisa silio pūlenga o le mtanga luenga wa onga manganu le pule silio le universitea wa Samoa ma le pule silio pūlenga o whainonga o tusipasi tau aloa maalonga lato ngā luenga. Pa malosi o tau tiute mawhaiwa. E le lei o tau whawhailele a tātou whanau ia onga
Ma le leitu inatu le o nanga tau a onga, I so o se mana onga, mo tangata anu o Samoa, e manuia il tato atu. Lau fiongan Fonotalai, whaftai mo le awanoa, e wha malulua tfo I il tato Palemene, a mai se suis fono, a whai fo le asa o tau silsila, si I fo le leo le te fono pe, ma walunga fo I se te bi o tau masani al te malo, ale o le nganga lava ia, nei e tato ngā lue whatasi, I a wali numalai manuia, o mtanga luenga, mai se komiti wha Palemene, ua tofia e tato te ngā lue ai, e a wale tau tuina Samoa mo le tato malo. E soifo ia mai manuia whaftai. Alo, tāno e lau whionga te te whono. Ia, whaftai o le whiua. Mautinoa, ia leu whamawina le whautuanga ma. Saunuanga le. Pai o le mauta, ia o te loa, ia o leu whatawaira, ia le whiua awe whautuanga e matanga ruenga I tolu. Ia au alapa le whamawina mule ngai luma. Wanga nau e se si mea lau whionga le suyo sanga ngalua o leu whama. Saunuanga te whono whamawina me uma. Ia rau whengar whangwhetalai, whawhitai mo la wanoa. E whamawina fwoi whawhitai for sanga matang o fie. Ale sunga le taitai whono komiti lea. Mai tātou te ioe ma amene, e ese le tāua o le tāupu lea o tangaruenga o aonga malana. Whatu a inga tausi o le lumanai lea o Samoa. Le I paua le mea lea sa uto e tamwhai atua lea sona nafi. O lea e tau mai le li poti lea. O le matua mo mea I matanga ruenga o aonga se fisosoani. Whapewhea nei loa. Si sira whela o whionga le whonga whetalai. Le tele I o mea le whaina whakino. Le ala le sa utam whai atu ai. E le whapea turi au pua o no sesi tūlanga. Ha le tiu tele nā tātou le Palemene. Tātou te awe le fisosoani matanga ruenga, mo le whaale le ia tiri o alatou ngā ruenga whai. E iei matanga ruenga, tulou, lai whaafonga mai le fo isi la fia le mato komiti. Mato maua, pe e teu ruma whale alatou li poti au mai, ua ausia. Ai atu I atu fesiri, e le wha maoni. Pokarame lau mai, te whaafitai lava matanga ruenga. I le poresiri ma le matanga ruenga. Ua tau sao mai lava, mea na mawhaina whaatino, ma mea le mawhaina whaatino. O le popolenga lalo usui, a whaila e tāua ia tātou wa onga. O le ala le whainga a le Palemene, e tari atu ai whaafitauri e whea ngai mamtanga ruenga wa onga. Le ala le winga na la ufesiri, a whapea o yeise si whainga I whai ai ia, o lava ia lea, la fo atu le whaatutuanga, wa leo te vai atu, e o whai lai, ia lato whautuanga o recommendations ia na o mai. E le ia ma se mea, e address ai issues ia mai I. Le se mea, le swa mea sa ulanga, matauria foi le whainga o mene o tupe o pati na matanga ruenga, ia naisi le fia umai le mauta nei. E fua tupe wha matu mai, I lunga o activities po ngā ruenga I whaatino. Le lalo fesiri ai, I le tāua le mele lau fionga, le lau e tula iai, o whela iai umatupe sa whaanganga mo mea ia, a le te lina le whaatino. E le tūlanga na, e lo sesi a tūlanga, ai walava ia lea, ta tia I whapea, ai tāru sia lai whaafonga mai le mtanga ruenga, lau fionga le star, mo mea mtanga ruenga wa onga, se fesosoani. Pauarea, whaau matuai sau whaamtalanga, ia more atu whaaftaitele lau whainga ruenga mtanga ruenga, pa pe foi to mai tai professor vice chancellor fa ya onga ma lau whainga ruenga university ia ai fa pito nga fa tai el suinei e fa ya onga foi ma pule a onga ia le mato tu malo I madie a fenga matuanai ia manu teleina le tato fono ia e sa wala no sui malu ia al tutea ia fa Palemene ia le talo noina ia le fo wa ave sa no manino te fono o leo whamawina. Ia o mea na, ia o mea tā pena e le mtanga ruenga ma tūlanga uma. Ia o tātou ia o tūlanga whawhautuanga, a le whatinonga, ia o le whawhonga le mtanga ruenga. Le winga tonu nai le mwhaina uri lia uma le Palemene, vai leina tusa uma o li poti. Pawale mea tātou telno ina. Ia ma ave whautuanga, ai whatino le mtanga ruenga. Ia o le tūlanga nai whamanino tua sui mamalu.
Ia se tula mai wa suite te fono le. Na o fionga le fong fitalai. Ele te falua ina le tali al komiti. O umo na tuatu le tali al komiti. Ia ma le tali ana pe ia le saungo, mrenga ngafalua. Alo. Ia lo fionga minsta. Le avno nei pe sa no ia fa laut tele. Ia alo ia mtanga luenga lo fatino in. Awa fionga le fonga le fono. Au mai ia le tatalo na tatala ile fai toto o le fale fono fai mata tatalo nei tai au. O uma foina pae lango le tapua i ngā Samoa. O te whaaloalo ma o whaatulou fo iai. Ai nao na o wafe nea fai ngatana ma o talea. Tulou. Whatalo whātula wa fionga i whonga whetalai ma le mamalu o le Palemene nei. Le Palemene a Samoa o loo a whio ai tupu ma ai tama ma ainga. Ai a le whaafale upolunga o to uli o le atunu. Wa o whia i whale whono nei. O te whatalo whaatula o te fōi i taitai whono o le whono whaatonu. Ai maise o lana usu ngā whono. Ia, ui o loo tāpua i mai le lai tū le whonga, le fionga le whaamasino sili ma li i matamaitai o le whaamasinonga. Le angai le mawhai o na awe esea mai le tāwhatolu whaaftau ngai o le malo Samoa. O te whia amatai se whaupunga mai le malo tele o Saina. Whai mai se tala whaupunga mai le atunu lea. O le mele mafuaina te le vasa ma lo loto le sami. Na te le te ena se vaitafe. The reason why the ocean is deep and vast, it rejects no river. Lau fionga le Fonotaga. O le tau whaafaali ma le utanga lo loto. Ua o pē le mauta nei ona o le matanga luenga o a onga. Universite a o Samoa. Whailonga matus pasi tau aloa. O lea, ua lafo iai le tau wha ma le whautautanga al tātou Fonotaga. Ai le i whaaluloa se whamatalanga e mo moli le anganga whaaftai. Whai ea umasui o le matanga luenga tuspasi tau aloa ma whailonga. Le universite o tātou atu nuu, matanga luenga wa onga, e mo moli le whaaftai tele ma le whaamalo. Mo mona uafe atu i lau a fionga le taitai whono le komiti, i la autou ngā luenga whita, ma la autou suenga tā ua, o mafu ai le nei tai au wa ae. Ai a whina ngalo usu ngā whono, o nisi vaenga e le i a fia i le latou suenga le komiti. A ua mapue mai ma ua maua aini manatu le lei ma le ao ngā. E mati ai le afa loloa o matanga luenga nge tolu al tātou malo. Lau fionga le whonga whetalai. O a onga o matawhai ioi a tangata uma. Le a lava o a matatu le nei maota. Ua sau noa ma whetalai lo tātou maota whono. E a mai le oa ma a mai le auro tāua. E wha ma tie ai le matanga luenga. A wā o lo tātou sao lea. O a lii ma whai pule ta mai tai. O whaafea ngainga. O mātua. O le ave pasi ma le whai whaatoanga. O le whaatau o loa. O le whai awala ma le palama whai vai. E iai lo latou sao tāua. I mea taua onga. O lea o amata i le SQA. O le whātou whala inga al komiti. Sa lātou whautua ina ai. Ina ia amana ia tātou tus pasi ma whailonga. I isi atu nu o lalolangi. Ewa fionga le whonga whetalai. I le taimil nei o loo amana ia. Pei tai. E iei vaenga e tatau
I vaenga whaitūlangi e tatau ona ausia, ona matua mana o pia lea o le mafuanga nā. Ai lei tuhui nā atu se whailonga, e ngā lulu e lava le SQA ma le universite, e wha au ili ma ia matu inoa ua tau nuu i tau nuunga. O loo tātou whaipaanga fo i ma le universite mai Fiti, New Zealand, ma Australia. O lea lava e whailinga luenga lea. Pei tai, lau e fionga. A whapete alu atu ma loo whailonga lo ia. O te alu atu i New Zealand. E tatau ana i eisina kos. O te kongeki ai i to tonu o ngā luenga. A o le amana ia o whailonga. E amana ia lava. E le lava enga o le tūrangi. Ia, nā boi e to tonu o le ripoti le tali atu o le malo i vaenga tā ua ia. O te whaftai foi. I le telo fina ngalo nā mana ia i le ngā luenga lea. Lau e fionga le whanga whetalai. E sao le le fina ngalo lea. O whailonga maua e tatauna a mata atu i lalo i a onga maulalo. O le ngā luenga whaitele le nā. Wa o le whailonga le si tia i lunga. Ai o ngā luenga na a mata atu i lalo. Lau e fionga. O loo iei whainga whaavae ale tātou SQA. Ia le ngata i amana ia i whafo. A o to tonu au tātou atunu le nā whea i whina ngalo. Le skia le mana o mia. O le whaateta inga. A whape e whaise tau a whonga mo se ngā luenga. E paule tangata e o mailuma o le vaenga le whea tau a whonga. O le tangata le pule le company o le kongalate. O ia nā le sau whaaliali mailona whailonga mauna to mai mānaia ma ofa tuel ngā luenga. Na luatu lo le tua. Su e ifo nai tangata fo ia ta mai tō lato nuu po tangata e masani ai. O mai lea whaile ngā luenga. Ia, nā alu lea whai tilo ngā luenga lai upol alu savai. A lea ngawha ma tangata ia. Tangata ile ia ini tu spasi aloa ia. E whaatau nuu ai ngā luenga. Masalo. E le o lesi vaenga lea whaina ai. A o lewa ngā lulua le SQA. Ia whape nā fo i ona tāu. A whai e tāu ia tu nuu ma mao. E ta tau fo i ana tā ua i te tono o tātou atu nu. Pei lava o na whaalongolongo atu fo i. Ia o sao noa nisi sui, le tā ua o le mea lea, o le iai o le skill i o tātou tangata. E whai ai a tātou ngā luenga. Lau a whionga le whangwhetalai, o whai a onga, o le mata upu lava lea, le fo isa no ia sui ma malu le nei fono isa global issue pei tai e le ono fo ai matanga luenga o le lava tiro i vaenga e tatau ona fo i ai nei fa fitauli la wa fionga fon fetalai e to valu isi fa ya onga le sa fo fa tonu i motal ne tasilna awala wo ese fa ya onga wo le ngata o fa fe au ya onga kolisi fa fe au o vaenga i to tono o tātou atu nuu. Ia, ai mese fo tātou ma o ta fono. O nis whai aonga, e le o i ngā luenga whaavai taimi. Ai taruai wa uti tangata o a inga o le ini se tau sia mātua. O wha mawai ai whai aonga, ai o e whaile tau tua i tono whatu a inga. Ia, pe o lesi nai tū, ai o le nganga maua lunga le matanga luenga, o loo fia maua lava ni whai aonga. O le sa talo sanga ma mo mia i le fautuanga al komiti. Le toi whaafai a onga ina o tangata ia o retire. Mo le taimi nei lau a fionga le whangawhitalai ma mamalo le tātou sunga fono o lea lava e whaonga le taimi nei peita. E iai inga e tatauna a mai le pepa mai ia mamaua le maalosi a to toa ina ia whai maalosi fo le ngā luenga e au noa ma le whaale tonu. E le wha umaina le anganga whaaftai fono whaavai. E whaasfuru wha fono whaavai i to tono le tātou atu nuu. O loo lango e to tongi pili a onga. E ui a o nisi e tongi a tōre se lau pasene, 50% ia po nai pasene fo e fsosoani mātua. Ua
Sa fai fo le fsota inga le universite ma le matanga luenga wa onga. Ina ia au mai le universite fa mau maunga o le a se tā ua o le sao o fono wha vai I alo ma whanau. Ia, e iei nisi alo ma whanau ua matua I le ia. Lau a whionga le whangwhitalai, au te le maa fo I tau atu. E iei fo I nisi alo ma whanau, to tongi e fono wha vai ala tau a onga, a le matua le anga o le tau nuunga. Pe e tilo wha pēnā I le pālengi o mea. O nisi fo I ua wha lolo ai si vaenga lea ua mānei asi mea lea ngofo ama. Peitai, wa le tino ua I fo I tamaiti a onga, e whaila la tau mata whai oi pe ona iai. Lau whionga le whangwhitalai, e oi tūna peitai, e le avel nai tū maanganga e whaamau e lalo ai le loto, ai whi nau pea tātou ngā lulue. O lau fo I le tatalo I fono whaavae, ia au mai pea lo tau au. Ai o lo iai fo I le nganga e tatau fo ina tātou fisilingia, lau e whionga I le pulisili o le universite, ina ia mana ia fo I tātou I whaai longa ma I ungo su e ngā alo ma whanau o lea o lo o alu ai tupe al tātou mālo. E le umare nganga whaaftai le tū. Sa au mai e le komiti le nganga lea ia tāu fia ona toe whaisi o su e ngā alo ma whanau e le universite I talau a inga ma ngafa. Lau e whionga whangstalai o lea ua amana ia le universite ma ua sui lea la fua ia e whaasanga ia le taumua o le tāpenanga wa onga mo le ngangana Samoa. Mo totongi o whaia onga. I le lipoti lea, e taunu le lipoti lea a ona luma mai ia lena o soe le totongi a le malo o vaenga ia o mea lava tau le malo ma le pisasi e whaia I totongi o whaia onga peitai. Lau e whanga whetalai, o lea fwoi e le wha ma ite al matanga luenga a onga. E ave whaia onga e kolengi mai le universite, a iu ma maua le tuspasi, tasi nā wanoa e si ia I lunga le totongi. I a onga whaataitai, o lea fwoi wa umana momoli atu e le tatou malo, e onos furu pasene le mai le tupe le OTT, e avatu I le a onga, e fsosoani e totongi e alatou whaia onga, a le fast furu pasene, o le tupe le avatu, e fsosoani, e whaatino e ngā luenga a oa onga. O le ngā luenga tatou komiti o a onga, ia, lau a whionga whamatalai e le tau whamatalai na le tū, o le komiti o a onga ia, o la tau ia, o sui o le komiti o a onga, ma le pule a onga, a iei a la tau mata whaioi ese, e ta tauna sila fia le lei. Ma o lo iei fo le nganga I le matanga luenga, e toe tā pena, ma toe te mata le upenga, I le ngā luenga wha komiti o a onga. I la tau mata whaioi, wha si o manga, ina ia iei fo I le tūlanga aloa ia le lei, I vaenga leo a onga. Sa iei le fsilingia fo ia le komiti, ina ia tū mau pēa le nganga leo le tau mafa o whanau I tau mafa soifua malolo ina. Mai ole nei foi maota lau te manatua I teimi o lau te whaia onga foi. Na wha ma ete atu wai se asi a singa. Ma se komiti na o atu I tua. Ina ia tau mafa, ma wha tau mafa soifua malolo ina le lei I to tonu a onga. Ma lau a whionga le whangawhetalai o le matawha I oi tele foi lea al matanga luenga. O longo puia lii pea ia le a inga komiti mwhaia onga. Tautua nā mā lātou le soifua malolo ina o alo ma whanau o si o tātou atu nuu. Ia, lau a whionga le whangawhetalai. O le mata upu pe o na sauno e se tasi sui I le vaenga te tau le Scientology. O le Scientology, I lau whaitau atu iei, o lolo lātou talitonunga. E talitonu mea o le science, len kako uma kako onga le science. E whawhena maua le lanu mua le fungala au. E maua mai le light. E whawhena maua le tamaititi. E maua mai na ua whai a inga le female ma le male. That's science. But I tātou talitonunga whakeusiano o mea uma o mea na whai e le atua.
I le Scientology la, e le se lātou manatu whaapea, e le aise atua paua e tali tonu ala tau le mea lea. Ai o kulupu o whaia onga, ua ofa mai ale vaenga lea, lea wanoe o atu ai Amerika, e whaia i training. Tasi ane mea lena maa fwoina o le methodology. Ngā o le awala e aoa o ai ia tamaiti a onga. O le tangata lea na ia amataina le mea lea, sa whaia onga mua mui Amerika Samoa. Uman whaia onga i Amerika Samoa, whaia onga i Tonga. O ila na ia maua i le spili wha Pasifika. Ma ia iloa ai le toi ngā metotia e au ngaita miti Pasifika. Lea whaila ua maua i lea wanoa o tātou tangata Samoa, whaia onga, e o atu i Amerika. E soani e lātou e whaatupe malanga, whaatupe training, ia ma toi whoi mai nei. Ia no mai leo ia whaia onga, whaile lātou training, i isi whaia onga. Lau whionga whonga whetalai, o le popo lenga le iai, ia ona whaape iei se belief o se tali tō nunga o wha Scientology, i nei te ua whaina e tātou o tō nunga. Mai, lau a whionga, e o mai tātou paia inga, ua levana i nei Samoa, i le tātou atu nuu ma le ofiso a onga. Le feso soani fo i a sia vaenga, o loo whaawau pea e o mai taimi nei. Ia, pei ona isi na vaenga o lea ua o maua. Ai le mawhaina ngalo ia te au, le tā ua, ma le loloto le oa ma le tamau a inga, le ana tufa mai nei. Whaafitai, e sa o alo o manatu, o le a o onga, o le matawha i oia tangata uma. O lo iai fo le nganga le i le matanga luenga a onga. E tu watu i tua i tatou pulenga, ia li i mawhai pule, whai whi au, o i lava tangata i tua, e mawhainga whai eise study center, homework center, e fe so soani i ngā luenga o whai a onga. O lo o ngā lulu e fo i whai a onga ma le matanga luenga, e sa ili nisi au wala fou, ina ua vai atu lava, e leo a ngai i lunga, whae o longa ma taua longa o tatou along whanau. O ese nei taimi, e o whionga whetalai, ese taimi in tatou a ongai, ese taimi nei. Tatou ia pau alme da onga sa iei, tasili api mal mau kofu mi a e kui kalanga o whai a onga. Taimi nei, o leilo, omi telefon, tele mau meo, o le mau whai o fiu whai a onga. A o le tōm tā whai ioia mātua, ia, o le una e mai o alo ma whanau i a onga. E sa o lava le whaupunga, so se atu nuu e a o onga ma po poto on tangata, o le atu nuu ngā sili na whai ngō fie, lona tamau aina. Lau o whionga fufutalai, o te manatu, i o le a whaamuta mai is whaamutalanga. A whapewa iei se saunoanga ua le mawhaina ma watu stali, ia e whaamalulu watu. O lea ua whaamawina i lalo o fisa, ina ia tali, ia mamua, fo i seisi whaamalosi au, ia mo le anga i lumo le matanga luanga a onga. Alo? Nganga whaafitai. Tau noe lau whionga mista. Ia o te rei lopo le asesi vai pano le o tari manino le whionga mista. O tari ia lau lau te tele. Ia e whaamalina i mua tō whina ngalo. Ia, le whaamana se. Tā ua tele ia saunoanga mista ma te whono sa le whaalavelawe iei. A tasi ala me tā ua le sa ausilia. Te loa e ausilifia le mista. Le me tā ua le na ausilia le meo literacy rate. O le asana, o le albe le tupu, o le lava o resources ia e watu e whaatino le mta upu le. Langa o mea ia le tau mua mua fule le ka kikilo, ipe a ka kikilo sa mua wha solo mai loi lalo mea ia. Ia pia pao na sili lau whionga i whaftai mole, wha manga isi mta upu. Ia, malie lau whionga minsta, ia me furenga o kau kahau fia kore visiria, ala sui o whale atanga, o le kakul kakai malolo. O le aso nei, o le tatu aso e pupu, o le tatu aso nei. O leo tatu o le tatu malolonga taiao, o babe mal tatu malolonga, o na tatu te babe manava, i le aso nei suma lua, o le ala na, me lea, ia, malie lau whionga minsta se tatu, tariu mal tatu malolonga, ia o na tali leo le, si le sui maru, mai whale atanu matolu, whaatati ese ngalwe ngal whono ao, mo le malolonga o le taiao.
O te whasisiratu wa tua mteria nei tau manga le whono au, whaitula whono. O leo mai a wia le lai sao, ma ua sao fo ialo le tau tenga sa alo tu iai pa ia Palemene. E fo manatu wa maua whasini ngā malosi. I le pa ia usu ngā whono. Tai mteria e fo i toenga o tato ngā ruenga nei aso. Ia malo ale whatua toa. O fo usu whono. E whatati ese tau manga mole. Malo longa tai au, ia ua mai atu inatu e lungfua le no le fionga minstawa onga. Manga nu usau no wha mamna mai sem tau tu wha manatu mai e suis fono mo whale atu tolu. Ona sa fia lan sau nonga nafi. Me leu tapa malenga wha lalo fionga minstawa. Wa onga. Manga nu. Lo fionga le whangwhetalai e whanua ina le nganga whawhetai ma le whamalo le ofisa le fono. Tu sa foi o le whaamalo si au, ma le whaala e au nei vaenga le aso. Pe ona tātou mōli mawina o le alofa le, ma le anga leo le atua whaaso e lo tau soifua o le ngata o le tau saminga whaale anganga, whaale mawhau whau. Ia, a o le whaamalo si au whaale tino, pe ona tātou i ele nei aso o le mātou talo, whaamanuia le atua le ofisa le fono ma le lātou whaamoe moe. Pei tai o le lau fionga le whangawhitalai wa utu lai le nganga whaalo alo, ma le minga o tele, e toi mo mole roi se tala e whaatatau i le tau kuna la mai le fionga le sui faipule o faleata. O lau fionga sui faipule e mo moli o toale anga whaftai. O le avanoa le manutau ai e le o mawhai lavan tu la fua ina e le tātou Fonotaga le anganga tāua lea ma le anganga whaamalo si au i le mata upu taua o onga. O le tātou literacy o vaenga e lua o loo matua mata wina le ngā lulue mālosi e o le tātou matanga luenga o literacy ma le numeracy mea tau whaitau tusi ma tusinga. Ia me se whao numera uia o se tasi leo mata upu onga le mo mia i o le sosoani alo mwhanau o le atunu. Pei tai o lo tau mawhaipea le matanga luenga e le nofua i ai avea fo ilu i tau e tutupu le taimi ma le taimi. E whao Sofia e moe aruanga ia matau mawhai ina ia sa ili fo pea ma ngai pe iluma a wale wha moe moe o tato atu. No, lau fionga. Whonga whetalai ma le malo nei Fonotaga malu. I le maitau wha statistics a tato wa onga. Ua e ele si tianga la i titi a ele si tianga tele me tau literacy i tono a onga se o tato atu. No, i tausanga pe lua tolu taruai sa mawalano tele vaenga lea pe tai. Tausanga lente nei o maitauina sina si tanga lai titi. O tele ta maiti o mei ese ma le level 1 au a ngai atu level 2. Level 2, 5% a ngai lunga ia le leona 10% ia le tūlanga o iai. O lea lai maitauina e mo ia e leo i ese si tanga tele a o le mea sili o iai sina pasene mei lai luma. E ele anganga ia ele o se vaenga fo ele vavena maual tali o se ngā luenga whaiwhaipea pe 5, 6, 7, 10 tausanga ia nā liali mai leo tau mawhainga umaia o lo tele por kalame mta ngā luenga e tau mawhai ai na ia lui tauina whai a onga ai maise o ke liva ina o le vaenga le i te tātou alo mawhana wa onga pei o se tali atu le lau fionga e tu sa o le whafsile e whaftaitele lawa mo le amenoa lau fionga. Alo, tai? Ia, pau whamane ina le. Tai lava fionga sumaru, whale atu tolu. Fionga fono, mesi la fionga minstafa aftai. Pe ia o le ala ofisili lau fionga. O le tāua o le tātou tala noa. Malama po le ala po ngai o whafi tāuli. O na avisa o le tātou sosoani. Po le method, po resources. A whai lava resources. Rungin kam koe whapopo ia resources sosoani ia. A whai o le method. Ia kaunga sui. O a pe e ka ua ala sa unoa ngā lau fionga. Na matanga. Collective effort. O lo tātou nunga. Lau fionga mali. Le lei tele tātou ma. Tātou tupu ai. Nā sa o le whaitau tu spaia. Mana ngō mele ia o ngā sa. Ma ngō i whiau. O lau tātou nunga. A le lei la whaitau wha Samoa. E le lei whaitau wha igirisi. Masosa mea lawe tu whaia. Ia basics. Nona winga. A whaitau tu e fo ia le mele. O le sa tātou o le iwa valu, iwa pasene. Ia te mwhai an tātou whaia. Ai whawtai tele lau fionga mo le tani mai. Ia tonu na tātou ngā lue ai mo le anga i luma. Tai, tonu lewa, maneno le vai. Lau fionga tonu te lei,
Pempai no so son ya tu mta pule. Ya. Ale mta pune sa mato wina. In wa amata so soni ne ya tato malo. Mal tu sanga ya fi solo voltor. Na mafua le so soni la malo. Ave ya onga ekalesia na ekalesia mulmuliane wa falau tele atu isi ya onga. Sa matele lima sulafi. Al vai temine pe nasi si ya lea. Vai temine ne wa lusu fitu miliona mele wa yai. Ai fanga solonga of so sani nei. Na mato na anga ya na onga kalesia il taulanga. Ai te ilo wa anga maile anono tal sanga maitua. Ai mesi fo ia onga kalesia. O inana mato winai wanga ila lole. Ia le tulanga lea. Ona uanga umai i mna tupele al malo. Ai mesi la ina ua falau tele tuloa. Wanga i na fatu pe le ai ngole tele le mawa onga fatai tai e kalesia uma lona wenga ua se mai le mesa sa wai o te mamla mal mele sa no e langa wala franga sa wai sa tele mato wa onga fai mato i loa fai el mato fai au e fakasaba le faltua il pa. E na mato o au ianga u loa fai kaukusi ma whapopo i le whao tau sanga. Onga nei. Ai pe taila, uleto e whaia onga ia, ona o le so sani la al malo uanga i umama iai ia o whatu ina ia maua se leni le mai le malo. Pela ina lea na mafuai mo meo me fo i e vatu so sani le si mea. Ai umane wa afia toi mai si mea. Ia le foi la il terminele wa foi wanga il so soni wa benefiki uma ia le ke le onga a mesa onga uma e kalesia onga ia fata tai. Io ina la tal solo e tawa na fa malosia fo io lo fiso onga. Ma leo e asiasi. Po foi tonu wa tele meio wa vai nga mo meo ka longa. Ai le o mamafa i le tūlanga lea. O le awa o le whaitau tusi ma le numela. Alo, tai. Ia, lau whianga minsta pe e sau whapuponga lea. Whautuanga o tūna atu. Lau whianga o whawhetalai lea i paulenga ngā whawhtai le sui o whaipule ma le pā. Ono le tūlanga lea o le e ia tatonunga ia e se mai foi nei fai ngā malo ua umana ta atia fuafuanga mwha moenga o I tūle lei ma le tū tāua. E tai o le lava o wha awau ia o wha te le foi o ese foi nei tau ia ai o le nganga whawhtai ma le wha malo ua o le wha ma I te tāua o le lava e wha awau whawhtai. Alo, whawhtai. Ia, te tūro mena o whianga sui parme pe. Ia mori atu le nganga o le whawhtai lau whianga le whawhtalai. Mai se foi o le whaasaunga maawalunga I le pai o le mota I le nei tū lao le aso. O tō le atu lau whionga le whongwhitalai o no le mataupu sa tāua le saunuanga a le whionga le Minsta. O le mataupu e whaatatau I le science, o le Scientology. O ne maita watu ele o whio mai le sui usfono, o le ana la ngāle nei mataupu. O le nei mataupu a o iei le nganga manino le peo na forsia le whionga le Minsta. Ai au peo na uwha mamlama nisi o vaenga o le mataupu lea lau whionga. O le mataupu o le Scientology, o le mataupu lea na o mai le whainga malole nei ua ta oto fuafuanga. O no le sala ngā fu le sui sfono mai whaleata. Sa fisilinia le tūlanga o le method, o le methodology, o loo whao ngā e whaia onga e ki liva I instructions na ia mawhai o na whaingo fia le tūlanga o le ao ina o whanau. O le Scientology la lea wa tūlai mai. O le teimi nei, o loo lunga o le fono po le laulau a kapineta, o loo whai ai I loilonga,
o lo fesilingia fo ele kabineta. Pe o methodology lea wa tātou whaonga. O neo mai whai ngā māloli nei, wa uma o nā ngā ili tō te leo malanga I whafo, o sui o matanga ruenga, ia e meise foi ia whai a onga, ia manisi foi o asiasia onga. Wanga I atu I whafo e whailea o onga lea, pe o e awao I lātou I le methodology lea o lo o tuu ina mai, e le whala putonga lea o whaingoina o le Scientology. O lo iai la le fesili lungo lau a kabineta. Pe o le methodology lea wa tātou anga iai. A le atonu le methodology na tātou o mai iai. O lea lai watu ele whalinga, I le teimi nei, ia ono lea wa sauno manino le na whionga le minsta, ia tau ana whailo atu. O lo o a ngai pia iai le kabineta ina ia maua le manino. A tonu o le sile vaenga tā ua pe o na ngai iai fina ngalo. Le tūlanga o lo ta oto ai a o onga I te tono le tātou atunu. Ia e tā ua le vaenga le o le methodology. O le methodology wa tā ua, ia pe ona sila fia. Ia o fuafuanga ia whaata oto I tūlanga o mata upu. Ia e iai foi wa mata upu whaavae. Ia maawala e ki liva ai mata upu. O wāl whaafaigo fiaina o na pue e tamaiti a onga. Lea la mo le silafia lau fionga Fonotaga, o lea lava o lo a ngai le tātou malo e ilo msusuina le tūlanga o le mataupu lea. Wal whalo lava whaftai. Whaftai. Roi fionga, Le tūlai mai te. ia sosoni atu. Tangare, te tele tuanga. Tau pule nei sa au whalongolongo le saunoanga le ministawa onga. Mai tau tele a te au le saunoanga le ministawa onga. Ele tulanga o lo o sila fo iai, pesa sila iai, ia lato fo e atama mai mea tau wao onga. Ma lato ilo ai e taua le tulanga lea au mai fo ele vanga. Ele fo na mai fo il matu teimi. Te le fo il lato so sani me io fo mai ai lato so sani, ili alwen tupe. Ai moni e se fo il lato tel tununga fa e kalesia. Lato te malatu ele se tu e fa pena fo I pe o saina. Le fo I ave tato tangata o I saina. E le ka ko I lole le komungisi. E ne te ua pumo mo le vai. A le fo I ave tato tangata o I saina ma o Japani. O Japani fo ia ele te sharomang Japani. A le tulanga la te ua pumo mo le vai. A la lave vai I la tau le ofiso a onga. O la tau lo iai le tomai. E tau tele ia le tulanga lea. Whatatia mai la tau whengofia ai. Ona o ia whanawa onga. Iei le no whaitau ai le la tau tosi. O lesi whautuanga taua la au mai I whanau. A e whaitaua se parkalafa. Ai tasia se upu te le mamla mai pelua. Tao finala whaitau. Ai alu a mai dictionary. E kilo I le winga. Whatu a whaua wailea. Wa a whai whaua pe marou le mamla ma. O lona winga e le mwhai au le mamla mai parkalafa le whaitau wai. E le ia ni mea tau tapu inga o mai ai. O le fo iei ia tangata I Samoa nei. E se le tua le tapu iai. To te le lei ne tapu ia tangaloa. Le tua whapau Samoa. A le tulanga na la ofionga ni te I ua na wafai na ua o mai le sui. A wa levan sa whai tonu al kapeleta. O whena tu iei na poto ele langa o tonu al kapeleta. Lau whanga Fonotaga. Tau tele le tali ba te fia le tali. Manino na mai le minstawa. Alo, whaftai. Ia, teimi ne. Lau whionga le Fonotaga. Ia. Mana ia foi le whapopo mai le tai o le tuangai. O se mata upu taua o le whaalinga tui nātu. O le naunau ta ingo le kapineta. Aua ni tātou te le vave. I tātou whaitete tūlanga whapene. I o te rota ua foi se tūlanga o se kalesia po ni talitununga.
Nā lenga la ngā mai le naitu o le method leo fisilinia. A le method lea, o le anga I tonu lava iai le Scientology lea. O le fuafuanga lea, o le kilivainga o pol kalame. Ne ia vawe ona malama lama. O tūlanga uma lava o tile o tāua. Ai o le la ngā mai o le method ina, leo a watu ele whaalinga. O lo silisila tutoa, le tātou kāpeneta, e le tūlanga lea o le methodology. E le o mawhatele a mātou ni talitununga manamea. E o te whaamoa ia tufo, lea fo ua, o iai le vainga I tono o le soaswani lea whaala porputonga. Ai ao na tātou whaitete, o tātou te vawe. Ia e se I tau talatala te isi, mau ili, pe manuia I Samoa, lea mea, whaftai lau fionga. Ia, leo O whionga vong talai o se me te whasa. Ele o le tūl nei na langa tua. O le sa minsta I te tonu le lato kapeleta. Ele langa tu mato. O le lei. Ai men le tala noi o to. Ia, o leo maua. Ua. Leo le whionga sui o whaleata nea na fisilingia le tūlanga o le methodology lau whionga. O. Le whalo on lava. Ua manatu fu no fua. Ia tonu o lava. Tala nuanga I lea mtaupu. O e ao ngā hoi mataua. Ia whina ngalo whaalia. Ia. Au tai tonu leo marama mangia. Ia, I tu uma e ao ngā hoi whautuanga. Ia le fu sau nora o whionga sui Palemene. Ia, o le tiutena le kapeneta e sisi le topea. Ia, wale anga iluma. Ai, whaftai mo whina ngalo whaalia. Ia, tule mela whionga te teifono. Mo le lafu. Ia, mole atu le whaftai tele le au whionga te teifono. Whaftai whai lau whionga le minsta. E toi mole tu lava le anganga whaftai sus whono uma sa sau noa, mai whai whautuanga te taima name tāu puta hua. Ia mō tulai toi whātū le lafo, no whianga te whongtalai, ina ia whamania e le whona awhai tu la whoni li po te tolu. A le komiti whapeo na ilarina, pepa le Palemene, numele lua o tolu, lua o wha, numele valu surbalvalu, ma le pepa le Palemene, lua o tolu, lua o wha, numele se lauto surbalfitu, ma le pepa le Palemene lua o tolu lua o wha no mena se lau wha sfuru. Whalua e le suigamalu mai a ana alofi numero tasi e whapea foi I a anoa maa numero tasi. Siri para whamaunia lafo e whinangalo e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Tu le mero whionga minsta mo le lafo le. Taile malo. Laua whionga le whangawhitalai, o te whaatū le lafo, ina ia whaamaunia e le whono au tali le malo I whautuanga al komiti, o le vaenga tau le vāwhea loa. Talua, le whionga minsta o so te inga, minsta o so manga, whapea minsta o whaatuanga. Sili pa la whaamaunia lafo e whinangalo e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Wha. Pepa Palemene lu olu tolu, lu olu whanu meo se lausu malua, li poter komite o tupe maua, ma tupe tutongi, Pepa Palemene lu olu tolu, lu olu wha, no meo whasu fitu, li poti whatausanga, al whalaputonga o mea tau whale Samoa, mo tau sanga whale tupe lu olu tasi, lu olu lua. Whapupi tasi, Pepa Palemene, lu olu wha, lu olu lima, no mea suma tolu, tane malo, il Pepa Palemene, lu olu tolu, lu olu wha, no mea selau suma lua. Lima, Pepa Palemene, lu olu tolu, lu olu wha, no mea lima sfulu, li poti al komiti o tupe maua, ma tupe tutongi. Il Pepa Palemene, lu olu tolu, lu olu wha, no mea sefulu. Li poti whal tau sanga mtanga ruenga o ngā ruenga, tau ala manuia, ma ti na el malo, mo tau sanga whal tupe lu olu tasi, lu olu lua. Lima, pupu tasi, Pepa Palemene, lu olu wha, lu olu lima, numero lusu tasi, tari el malo, il Pepa Palemene, lu olu tolu, lu olu wha, numero lima sfulu. Tu le mai lau whionga le sute te whono, komite tupe maua, ma tupe tongi. Laua whionga I whongwhetalai o te whātū le lafo.
ina ia whautangia al whono au aule po te lua al komite tupe maua tupe tongi o lo tu ina tuaian sa ili ilinga whautuanga mai unga whono. Alua el sui o fanga po la sela pa pe po sui po ata numero tolu. Sili po la famaunia lafo e fina ngalo e sa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. O te tapala u fionga le min stafi tu tonu fa fitu tonu mo fala tonga mento fale Samoa. Faftai mo lo abanoa na fionga fon fitalai. Ia wat fo de fa malo i lo fionga nei tai au. Fa toa ia me se fo de fa te tai o tato fonosu Samoa nei tai au. A wo tu la yatu lo fionga. O te fa tu le lafo na ia autania e le fono au tali al malo i fautuanga al komite o tupe maua ma tupe tongi lo fionga. Alua mi stau ngalo tele mi stau tupe mi stau leo mi stau fatuanga. Sili po la famaunia lafo e fina ngalo ia sa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ia lewa mai fautangia e fono au i poti il komite e pena fa ai lo nei fa pe foi tali tato malo. Ia o lewa mai temio tato fela fo ingai tato di poti e lua. Malo anga lue e aftai mo tato ngaluenga. Ia leo to e lus fuono tato di poti ia malo anga lue aftai foi lo to on sai. Ia tai mine wa no mo stasio sui fi sa no. Ia tu mai le sui ona ma no lua. Aftai lo fionga fo te lai. Tia no nei tu malo. Tau fai au toi fo se langona tu saima li poti tolu a e lua o tanoina. O le moni atu faftai komiti, tai fono komiti, e va per foi ia pionga al minsta, e va per ia l'officili ma pulenga o para pot putonga ia, pom tanga dwang fo. O le para pot putonga o meta u fale ale malo. Ina ua tuana iai a fat tele sa fiai a tato tunu. Le fa ofa ma le fa validia. A ele to fa al fainga malo. Na vai tau. Fa tu la ile manatu le. Fionga el mista tupe na vai tau le sunga tu la e pasa lele. Tau na fa vai stato fa la potonga me tau fali. E tali atuai ele manao. Ma le tangi mai o tangata o le atunuu vai tamau ainga. Fia mausi se leni fa lei ai o lato maota malawa. Ua fa le ngaina ya fa tele. Ele o po male e tūlanga fo isa eina vai tau. Mafatia o nai ainga. Oti fori se leni o na wotele o meo fa le ngaina. Mano losi o nama tangi sa aafia ile atunu. Lea la na fatula i maenta to fala potonga lea. Ma o te le fisoswani. Ina ya inga vai tama inga mai lava na vai taimi se yo mai nei vai taimi. E taua na fa mawina fa tai. Ile ali i Pursili fa pel pulenga mtanga luenga. Fionga foi mi sta tu lai mai. Na le bata watu. Mau watu pe mau fasili. Lua tesi maleono miliona. A se fai longa le lei foi lea. Mo tato fala putonga nei. Ngai foi masalato aseta. Mo fai on fatawina. E tasi o whanua me whale tono taulanga. Ma si tia ai se tūlanga le lei o whala portonga. Ina ia maua pea tupe. Ia awa
la tō vai tamā inga sulu mai le whalapotonga mo se sosoani. E leo nā tia fōi tūlanga nei vai tau tātou iai o lea tātou tele tea ese atu ma vai tau o matangi malosi. Se langona fia lai e lo sui o le iai na i se leni ia tupe mo whaasili whaasolo mai ai e o mai fōi nei vai tau. Ia wala ia ni vai taimi leanga po ni vai taimi o soain matangi malosi. O le tūlanga i le tului. E o fionga ni minsta. E toi sirisila i tului o tātou no ngā tupe mai le wharaputonga. O isi whai tupe i ai o lo mau lalu te isi a tului lo tului o te vai atu iai. Sfu whapasene le iai mo meo no ngā tupe whamauina i tangata po seini fo ia pe whamau ni e tangata personal guarantees. E lau tā awhi e whaisi maununga te isi a sila. E whai on tu te isi lalo. A whai o leile tūlanga o le tau tupe an whala po tonga. Pawa pe o le sound the financial position of whala po tonga. I se isi lane. E o whai mo nonga tupe whamauina i whanua. Le su tasi pasene. E taimi nei. Nā mata me la sumo mua mati lua whenu suma wha ia tulu i fōu ia. A watu e stusa te lo iswhai tupe ia o te mata watu e o lo whaisi maulalo te isi o iswhai tupe. A se tūlanga fiso soani mo nai tangata ia vai tamau ai. Ma fua isi tala. Ena ia mo fua isi avanoa. A me se mo meo personal loans. Me mo singa top up. Me nei vai tau. Ona leo ua tātou sauni e tā pena whanau a onga, lea la a e fo i a onga, nei vai tau. Ia wa rewa vai atu le pasene nupi whanau, wha pasene. Sa manatu ai mosi na ono pasene so soani ai nei tangata whai ngā luenga. Mosi tupe ia tā pena i whanau a onga. Leo toi tau ngofie e lava a onga, mea onga, nei whanau. Ia lea fitoa mai atu nei whelawhela fo ingai. Ili poti mtanga lua ngā onga. Tasi lea tūlanga tā ua. Muna tunu, si tia tūlanga o ina o whanau. Ngā maenga le fio o tu eistala. Nei e mosi na fisoswani. Mo nei mātua. O lea fo sauni tā pena whanau. Ia wale ae o onga nitau sanga. O le matauina le lipoti a le wharapotonga mtanga ruenga o wharapotonga le malopo le MPI. E le i maua le 2 miliona i le hoi piriota pena me lipoti. Tupe sa tau na maua. Tupe sa tau na au ina mai. E se sila le mtanga ruenga, le pulenga malau fionga le minsta. E tau na whamalo sia. Ea ma tu i mitanga luenga e wharapotonga e tau na tongi la to dividends anga i le. Ana i le malo. Ia wata to atinai. Na wata tu peino atinai. A tatou malo. Ia waso longa le leio. O mea lo manau mia. Lau fionga le whongwhitalai. Ia pe na nai mai natu ia amata tuai se tala le. Tu sai mnei li poti ua. Por sia lau a fono mo tano. Ai fa tai tere mo la noa. Alo, tau noi. Lau fionga sui o no ma numero lua. Ia, malo a tau noi. Taupu. Ia, tula me sui o mai mangon mentas. Fatalo fatu le fiola fionga fongftalai. Ia fatalo fatu foi nai tu on mo tele. Fio mai sui Palemene e misio kapineta. Ni mo foi nei tu fatalo fatu le fionga le. Te tai le tuangai ma sui te tai ia ma sui ma malo le. O le nei mota.
E moli le nganga whaftai al nei tu malo i le fionga le minsta. Ia e ono ia tanga luenga nei wa tu ina mai tonu. Moli foi le nganga le whaftai i le komiti. Ia mesio tai fono le au tu lai mai le minsta. Ia ona o le li poti matango fia o pea ne mota. Moli le nganga le whaftai e whapitoa le whaftai i ofisili ma pulenga o nei whala putuputonga po mtanga luenga malo o tu ina mai tonu al mota. E mua sa matou whamtalanga i le tūlanga i le lipoti al whalaputonga o le malo ia. E moli ale nganga al whaftai le fionga i le tamaitai pulisili ma le pulenga. Ona o le matanga o fio le lipoti o tu ina mai sa ilo ina le komiti. Mai tau fo i le nei komiti ma le mata atu i le lipoti. Ia pauasi na whanonoanga. Ia ile ia o ni asia singa. E tu ina mai e tutonu ni asia singa komiti i le ngata i le housing. Ia e whapena fo i nei tūlanga. A le tūlanga i le whautuanga wa mai le. I le tūlanga lea i le MPE. Ia pe matu le talusanga ona o le tele o tofia ino o whatonu. Ia lo talusanga mai whatonu. Ia o mai foi li fase ani foi o tamali e fiu e apalai mai i mea o whatonu. Ia pe whawhea ona ilo le vaenga. Mo i lo iaise komiti ia ai pe e li li whai unga e lau fionga ele. Minsta ia ma le kapineta e whapena le langona. Ma ia whapena ona awe pe whamua i tamali i foi ma tūlanga lo apalai mai tūlanga i whatonu. Mai tauina foi le fasili al komiti e na ave le ofisili po te maitais. Po fe ave elan whamua po au nanga i le atunu ia po tupe fasili. Ia mana i ale tali ale. Ale foi tamali i lo pule ole. Tamali mai foi le vaimonga. Tua pesian tala. I whamua lo whaatau ina ma la mtanga lwenga o le au nanga i le atunu. Ele o tupe fasili. Ale au nanga ina ia mawhai ona whaamalia ina le atunu i le au nanga o lo tutofia i la tau. Mo le nganga le whaftai i le avaenga. Ia mesia lau fionga le minsta o ngafa ma tūlanga lea. Ia no mai la ia le tūlanga i mea tau whale. O le i o se tala i le lipote mo le foi le nganga le whaftai stasi foi o tamali i wa leva o na ngalue ai whale tua i alau mea. Ia e moli le nganga whaftai au nanga foi na tamali ia mesia le lipote le nei. Ia o le lipote lua tasi lua. Mo le nganga le whaftai whawhilo ai foi ma whatalo whatu i le fionga le ofisili ma le pulenga o ia ili nei vai tau. Sau no foi nei sio sui ia i mo meo nei ai tupe fasili ia le lei. Al talo ale nei tu malo ia pe sau no foi sui tai i tului. No le mau le lipoti pe e sfulu lua pasene ma le iwa pasene vaenga ia i whandua ma. Ano malu le atunu le garantia e isi nei lon. Ia pe sfulu fitu. Ia pe o te talo pe le mwhai ona tu i lalo wa o le sini au tu na wha tu wa ili nei au nanga. Ia e soani lima vai ma le vai o tamau ainga. Ia atu e tu ina atu fo i la ia nei tului. Ia ua le mawhai ona ngā whatia nei o tātou tangata. Mori pwele ngā whaftaia nei tu malo ina ua mawhai ona tutu a o tau. Ia lai se whaatau a se tau whale 2.6 million. E whaftai ai. I tau a o nanga ua mawhai ona maua se aseta mau whaatau se whale. Ia moli ele nganga whaftai. Ale nei tu malo i lau fionga le. Pule sili ia e mese o lau pulenga. O le tūlanga fo i o loo peona o whai atu i le a mai a whautuanga al komiti. I ni whale fōu me whapena. A o e seo matu i tu malo whangali i o loo iei whale o le malo. Ia e whaftai a le nei tu malo ma le nei fioanga. Ona e leo iei ni pui ei mota ma whale i o le malo. Ia o malu a whale o le malo i oi whangali. Ona lo pui e pule ngali i mwhai pule. E pela o le nganga le na, a sila fo i le komiti mo le malu nei mota. O nisi o whale wa leva. I te tau ana to e whaafou ma, le ngana sa tau na o i tua sia singa. E mata po to e saunga le mu mota malau ai mo le nofo i le atunu.
Te talo foi lau fionga ele minsta ma le I whamatuina o nei whale. E peo le benefiti ana o e maua te tongi maururunga ma e. Ia se sila ane I mamalo le atunu o e vai tamau ainga ma te tongi mai nui tua. E fia mbu mai nei apia. Ia peo le awet whamua mua tulou a ngai fo mai, tulang whapena I ofisili. Ia o latou na mwhaiana maua latou tamau ainga. Pe ini whale te tongi a mo latou. A o tamau ainga ma le vai o le. So I fuanga lo eina isi tamali I male anga I mai tu ele moni fanua. I fa pena ona tu ia se vai nga fa pena. Mau foi li poti ele o eini umi oni no foi tangata I tonu fale nei. Ia pe te talo le na ia talo sanga ina ia fa pena ona faini fuanga fa pena. Ina ia mafai ona tu ia I vai nga le umi no foi. Ia au te lenga le li poti ma tulanga utuina mai tonu. He lango ina le nei tu malo au nai fautuanga le nai tu inatu. Nei e tau tu la ititi ilalo le tului. Mo le malo le atunu. Mo le o le anganga nan fa atu wai le nei fa la putonga. Manu ia tele le fono uso le atunu I lau whionga whongtalai. Ma fa lo la faftai. Malo, faftai. Tau no le sui mamalu. Ia wapo nai fautuanga taua. Ia wapo le I puti ma le anga ilumo tatu fa la putonga. Tulai me sui o salenga no mutas. Taftai mo lewa noa, lewa whionga le whionga whatalai. Tulai whone I usunga whono e. Ari whuso mātou sawa walne li poti matango fie. Taftai le whionga te tei whono mal komiti. E ma se foi mo tanga luenga lo fito I tonu ma le nei foi le poti. Maronga lulue. Le whaingo fio tō whaiwaro fia ao. Teimi o ilo ilonga o li poti. E me se foi o teimi whai au tō whaiunga. Ai, ila mātou wawai atu I whautuanga mua. E tārsanga ina ile mālo ina ia whausia nisi whale. Lungo whanua le mālo. Ile wa ai lau tele ia le nei usu ngāwhon. O le tele au whale e whausia o whale whaonga e nofo tutongi I tangata lau tele. Ai ma mawhale wa ai le nei usu ngāwhono I tūlanga tofi maurulunga le mālo. O leo wai ai maota e fio ai le fio ngai le ao malo le mālo. Ia ai tu mailo I lalo I tō whinga e pe o sui ao. Ia le fo maua le ia le whale o le te mai tei Palemene tu lo fo ia tō whinga ma malo ia. Ai o tūlanga I o isi tūlanga maurulunga le malo. Pe o minista ma o tūlanga tofi maurulunga le atunu. Pe le ala ngā te tau lau whionga le minista I to e silsilan. I tūlanga whapea. O ave le whaaloalo I tūlanga I o tō whinga. I ai tau hui ona mauani nei whale wai pe o mātou salawhai. Tu ro fo ye minista mo salafa ele o mautu le leini meno no fo ini tu moa ai au ye le famanu yanga le ina ye mau ai fo le no fo anga le I lo le o no fo totongi isi fale manisi no fo ai nei fa faingo fiele ngaluenga fa awa to finga wa to fiai e pe yo le fionga tu ro fo le o fionga le fo fitala e te tau ona ma oti I lalo finga fa vai le malo mea tō tino, whale tō tino le malo, e no foi o tō wafionga. Tātou te le tū mau ni tō whinga. Aia tātou whama ite se si la sanga fō. Ne ia mana ia pia tō whinga maurulunga ia. Pe foi o le fionga I le, te tai o le tuanga. Io tūruanga maurulunga whapea. E tauana o ia ili sila le atunu. Ai mai se tātou ia whaia tū la whono. Ina ia mawhai ona, whawau pia whinga whawai. Awa o lewa tele na ave fale ia pe o su ai tatou tupe. Mau ai le tamau ai. Ai tatou sila lele. Tūlanga tofi maurulunga o le atunu. Whamasino sili. Pe steno whamasinonga. Ia matūlanga whapena. O le ala leo tu alalo atu ai lewa whionga I le minista. Ia ngā sila ne asi whautuanga atu ale. Ai neusu ngā whono. Ia mo se si whainga whawai anga I luma. O mai le whautuanga lona tolu. O tūlanga le o tului. Ia o leo te whai tau atu I lalo le tale le malo.
Wala na tūlunga tūlui. Ina ia maua I pele tupe, a walwe soasoani mo no ngā tupe a inga e vai te mau inga. I o rea tātou te whaitau e manino malama lama. A o lau fesili ia whaamama lama mai. E whawhewhea ona I loa I tangata lima vai. Le a wala e whai eno no ngā tupe. Ai te tau na whaamama lama mai. Ia le whainga fo o lea no ngā tupe. A waile o loa tele tangata. Ai mai se ama tau ia tulo foi nei ainga foi e le lava lo tamau ainga la e ola le moli foi le moli matangi ia o la foi tau toso atu le wai tu ai le o au atu le eltis ia mai se la se foi tu malo e o mal termine le o atu arso vai le I se afio anga le tu malo ai pero la wala yo tu pe ia ai fa ngai foi se si vai nga pe a tala fe ngai ai a foi ole ia fa o pe le tu lui ai a whaawa fōi a leo sosani mo nai ainga lima vai. Ia pe o se sosani atu le nāma se tu alalo lau a whioga le minista o lo fito I tonu ma lea fōi vaenga le mta ngā luenga. Ia manu ia tele leo sunga fono, tai fōi lau a whioga le whanga whatalai, mo lea wano leo sunga fono, manu ia. So, tai mo le saore, whioga sui malu mai sa lenga na maritas. Ia, tula mai sui o. Re pata I tupai lunga. Ia, whaftai whionga whatalai mo le wanoa. Ia mai tau watu ia o lea toe fitu ia minute o ia ona mai ele tātou Fonotaga. Ia la tau whai atu ia nina I motu ngā awhai whaau mai tātou fitu minute lea. Whaau mai ali pata tātou whono nei aso. Ali pata I tupai lunga. O le li poti lea I le wharapitonga lea o tauala manuia mati na el malo o le MPE. E isi vaenga lea mai li poti komiti o lo o iai lava le tūlanga lea pe o lo fite na I lava. Ia vaenga ia lua o le public trading bodies ma le vaenga lea o le public beneficial bodies. Pe o vaenga ia e tau wawai ati ai. Pe e tau maa te lea le fite na inga lea. Mai se a whaala potonga ia e provide le service fo I le social sector kai peo le ofisa o suavai, pulengo suavai, ia e mese fo I a fie fo I le marasianga whaile kise. Pe o le kulanga lea fo I le o le ka kau whai e au mai kupe. But at the same time, kau whinga awerka ko wha mua le service a pulenga ngei. O le suavai o le necessity longa winga o se au ngai kakau lava nga ave kakau I uka ko fa mua le kongia le pili ia mo mea fa penga maua ku per pulenga ia o le meat le takil le ka fai ia o suavai o le kise ia I so Samoa pe ngofo ai kai le kalafa kai pe ngofo uka le maua ia o ye kulanga lea o nga pe o ke loa o le pongai foi le nga fa vai ai la lore fa nga malo ka wai ia kulanga ia CSO le ka o community service applications inga ia ko kongi la wan malo mai nga ku pe ia sama sang kai fa milionga fa solo ko nga ilunga I kausanga e ave fa au le lava ia kulanga le o service ia ka kauanga oi ia fo I le malo le ku wa pe wala nga ku kulanga le o nga yo ke loa la si la fia de fionga fo I le mixka nga luenga sa mako sia isi o mako I kumalo o leva nga umasu ngami ya le wa over full kausanga o ya o lo ka ngisa ya si o mako piko le yuka la we a wala la wa uma fa la wala le ka o la warsu ngami lo ka loko yuka ya ko akelo la ko yuka ku nga lengs se e yai o ngo wa fianga sungami ia o lea o ka mo fight swa vai pe la o ngai vaenga ia e ka uinga fa ka uar kulanga le o service ia ni ke o ka ko fa mo mafa le trading body ia ai lo ia beneficial fo ile body o ka un fa au ka ko service le ia ma o le o mai fo kuanga ia o lo ka mo fai la vai ku ko pa keki ia mai se fo ia ile le allocation o CSO ia mai ka ko pa keki ia fa au o kulanga ia fia faise po hole ia mapamu aku ia la mai faisi mo lunga o ele mo foanga ia o me ia inga ia mako ngu ia makamai la lomangu ia fa pia foi vai loa mo kongia ole ka ko se mai la ia li pokile ai me kau fale
Ia, le kere se mga kuia ia le. Ani ngai ku malo. Ia lau fionga sui malu se. Ale uta ua sua vai se tu lai melo fionga le. Ia o tani pupua ku lava e ui lava e leo se ripoti i matum tanga venga. Ia ai o le tulanga na e moni le saunuanga le sui malu o lo iai le fsoswani la tau von fawai i tulanga le sua vai ua le aua nga iuta. Inisi foi vai nga ua otu ia le mamalu le tunu. O le whawhitauri nā lau whionga whawhtalai o le ua a makaunga whaanga soloinga luenga pulenga suawai. Te mautino lava o le ua ta oto le rei ia tūlanga o le suawai tau mawha. I le taimi nei upolum sa vai. A o le whawhitauri le ua iai. Ua ngai ia le to telefo malo le tunu. A ngai yutatu. Ia o ke le o awhianga ia ua iai. Ia e mau ngā le mkulanga ua ngai iai. Ia le foi lau koe ngā lue le pulenga suawai. E ngisi foi masinge kau posta le vai nga iuka le mea wanga ia malo le turu. Peo whawhikau ni ngā lau o whionga. Le ua tula i mai nei le taimi nei. Ia le sa amata mai o i sa taua, le whionga sa taua o papa ma maka mai i a opo. Ia le foi a whasosolo kula varkulanga lea. Ai o le lava e tatunuinga fo i tatou a mauta nei ia le ua le lei a toto sua fai pauanga o le kulanga le whawhikauri le vai a koe ngā whamalpulenga mal whaaloalo ia ma o ngai martaimi whawhtai ia alo tau noe rau pionga minsta ia whawhtai tele le usua minsta o le ua whamanino tūlanga lea whawhtai mo le tali whaaloalo mai le ua maua le ua whaasolo mai o i le i kule sifo sa wa isa kaua ma opo le fa solo mai lua fe lua lima kalo aku amaka mai lo le ku sai amaka mai ali paka fa solo mai ia fa penga ka u fa kasi male lo nga ko melo i ka ulanga i ko fa le uma ia ia ma ka ko ngola afa ki ngoinga ka ko po kala mele nge ka usanga ma nga fa lo ia fa ftai ole kulanga ka ko la nga leo ka ko pulenga me ka ufali ole nganga ole fa ku ngore ia o sosoangi le mai sia ainga vai ka mau ainga kulanga kau fale me va penga ia kau vai va ia ku ai kulanga o kului ia ka su fiku ma kulanga va penga o ngai ese kulanga foi le il kului ile va nga le fa mau ngia ka ka fainga luenga personal guarantee foi le ia nga su fiku ia mai sio me ia mo kesi ai fangua me va penga ia pe asir silange il kulanga le foi le wale foi ka ko commercial banks ia la ko rate ia pe whakukusa pe me lai kikiange la ko ilalo kau aver fa mua ngai o ka ku kangaka o lo ngai au sia le mafuanga ma le ang kong fa ku le fa la pu konga so ngai o ka ku kangaka ia fa le ia nga solo le ngai commercial banks ia la ngai fa isi mo lunga o la ko ku lui ma ku langa u fa penga nga si me lai kikiale o le ke mai kau aku o le saule ile fo ile kalia le malo o le au mai ku langa le ko e fausia ngisi o fale o malo i fungu o malo mo foi la fainga luenga mo ku langa fa penga ai pe ka fike nga ai male mal fa palangi the recommendation is awi build more rental housing on customary land e pi si me foi le nga fa mo le fa sa sa la nga le mo fa kuanga e fau fale o malo i lunga fungu o malo ya ke o fai ka ngisi palangi ka ko ripoki fau fale o malo i lunga ele fa langu ngai me foi fa sa e ka fa mo monga nga o me i ko o ia skemi o iluma ya ngai sa si fa pe ia ngai fa sa o ngai ka lo ko malanga fa lo ia mai a kwai ia se leo ale pakai ku pai lunga ia u fikau i foi markai lima mi un ke den ku ing mai malanga fa lo fa stai alo va tai le sa no le tu malo le pata tu pai lunga ia o le wa tal se un fo le fa mai no sa no ia male tato tonu mo tato te manava le yaso ia o lewa tato tonu tato te fatulai ngai na mo Australia me tato tonu sulua ia o le nganga ia o le nei fatulanga ia ona ile tau singia ona le to te su malu ia fo malanga sa la fai fa pe fo tato fianga tua ia mo fa mo fo fa un ol vayaso me se sa uningo le sa ia ele fai ti tia la vole ngono loto faftai
ia whaaleo no tātou ngā luenga nei vai aso. Wa malo whaafitai le unsai, malo ngā lurue, ia malo foi le usfono, pa ia o tātou Palemene. Ia wa lau saa lava le, tō wha ma le utanga i longo nei vai aso. Ia ona nau ta inga ia sitia le anoliu o Soswani, whaaso atu Palemene mo mtafa ioi whaatino al tātou malo, ia wha malo sa unoa, whaafitai tā pena vi ia le rii, i lona potu whaasoa mai, ia sa avang ngā au ia le tātou whaasoa, ia le tātou tau manga, malo whaafitai, awe fo yes fale tono te inga l'foa, ia lo fongia ma whaatawhea inu e le eina, tātou sai i malosi, mo toi whaawino le tātou ngā ruenga i le nā vai as fau, pe atu sai ma le lofo le tua. Whaafitai foi whalulunga mta ngā ruenga, whalaptonga tu maoti le tātou malo, ia malo alo on sai. Tai foi mo le langlonga ino tau manga le tātou mauta nei, whamanuia le tua i toenga le nei aso. Samoa le tunu pele i o tawhai fia, whaafitai te talo, mau whamalo, mo lau tapo inga, wa e manuiai, le arwhaiva o lau Palemene. Pea whaiva yes whale tonu le Palemene, ia aso suatu wai malu i puenga, ia alofangia ma whamangalo, talo whaawau lava, ia tu maule lofa, ma le fide mua le tua, si o tātou o tunu o atoa, me ngate Samonei, ia e whapefo le mamalu Samoa o a fio, papa ao i sosia tunu o laulangi. Ia e whapte fui o nanga se ese ro tautuaina le malupuipuia, ma le saunga le mua le Palemene, ia sufono te tasi, lau whionga le komsina, ma le tanga leonga leo leo, lau whionga le komsina, ma le pulenga o tine mu, pa lewe tu paposei, lau whionga le ofisili o pulenga, ma le ofiso tu epi, lau whionga le ofisili o pulenga, ma le whalaptonga le malosi pa el tise, lau whionga le pulisili, ma le kompania kulai, ia sanga whamanuia le tua lo tau wala wina, pe a tātou tala, ia malu tapu a oina lo tau soifua, e le teita inga le ngang pa ia, manuia tele le alo atu mo whainga malolonga le whaiunga le vaiaso, ia mesi alona sa pati pa ia. Le tātou tele tolpo, tau sangati lau whionga suipong talai, sa unis tātou talo e whaiua le tātou fono. Tātou talo. Ua mai anei le ngā luenga le tangata le li e le tualo mātou tama. Mātou whaamoe moe le nganga pa ia na te wha atoa lo mātou le atoa mo lo mātou le ano. Ai wa mātou whaaftai atu i lau fio. Le uru fale mai a lau Palemene ma le uru fafo le neiva yaso atoa. Malo pule whaaftai lo alofa ma lo wanga le lei. Sa mātou ulu fale mai le li e malo mātou tangitui i lau fio. O le opose lilo i lau sila whangaati le li e. Wa e suia lea tangitui i lo mātou siva. Awa wa amailo finangalo e file muai Samoa le li e. Mātou whaafitai le ngang pa ia o lau fio le li e. Sa o ngā tutonu ia mātou filifilinga i le neiva yaso atoa. Sa fufonga feta lai lau fio. Sa tai fono lau fio le ngā luenga fita sa whiangai mātou. Sa tapua ilo watu nuu le li ie ma le mautino. Ai wa mātou tari tonu le li ie. O e lava o le tua e whaavae iai le nei Palemene ma le nei atu nuu atoa. Mā lo whaafitai. Wa mai ala mātou ngā luenga le li. Mātou te toe fo i atu lau fio. Mātou te whaafitai a lau fio. Whaafitai i le uru fafo ma le uru whale alo watu nuu. A wato finga wa e to tofi ai. Wa malu tapu a aoina i mātou peita. Wa e sila fia le ngase a malo, le whainga malo ma lo mātou watu nuu. Le ai seisi mātou te tua i ai le li e. Wa nā o lau fio. Whaamangalo i mātou o taitai o lo watu nuu. Whamangalo taitai o lau e kalesia le li e. Ma i mātou ma lo watu nu. Mātou te o atu le li e le tafu e le sa tauro ke riso. Ina ia mauaia i mātou le whamangalonga le li e. Whamangalo i o whai pea i lātou mawhili whare tangata ia i mātou le li e. Mātou manatua le li e. Se tāua le tōtu pa ia lo walo pele o Jesu ke liso. O le na whaia le tongi ola
Mo le nei Palemene ma le nei atunu ma le lalolangi a toa le li e. Mātou tuu i o luma ele i umala mātou ngā luenga. So pole so i fua lau Palemene le nava yaso. Au maia le malosi le tino fa au pengaina uma i mātou o sui sufono le mafau. Fa tonu folau ma fa atoa i o mātou tiute. Mātou whaftai atu le li ie le tuolo mātou ta mātou pe i o luma le tāpua inga ala mātou watu nu le ama malu le malo ma le masiofu. Sa se tolu i sui o le fono sui tō fia le li ie mo lātou whale tua. Le ofisa o whaamsinonga le li ie ai mai se lau au whai ngā luenga to tofi o loo tāpua i mai. A wā nganga o lo mātou watu nu. O mori so i fuolo watu nu le aso sā mātou whaalongolongo pēse alo fina ngalo fola ina mo Samoa. O na mātou whapea lea o e lava o lea tua te le tu lafo ina i mātou. A o le manuia ma le file mu i le nei Palemene le li ia o mātou whaatangsia. Ai mai se lo watu nu o Samoa ma le au whaatua tua uma le lalolangi. Lilingi mai au whaamanuianga mo i mātou. Nei se ia o le whaavavau lava. Amen. Malo, whaafitai. O te whasisilatu a tōpo nei tau manga whono au whaitu la whono. Te ria le tu la iwa tōs fulu i le tae au le aso lua. Aso lua su valo Ianuari. Lua o lua lima.